Man matay gamina ni Paulo do kyo kay do kedingto. Rakwa fatfatag alimawi karwana. Mga kagtag, managap nyo ni nanaw ko dinyo no kakwa mapasariya chiriching na ni amataduto. Urira na nyap nyo na yamano yung nga iyanyo pangurayan. Mapasariya chiriching na ni amataduto ni pakap nyo soto mayono nga ikavino pagad nyo. So, pangurayan nyo dyan, tano si yinyo mangurayan abo pay pangayanan no kano yung nyo di Yes Kristo. Ni nanaw ko na di nyo yani makdeng na ni mawab ko di Yeso. Urira na ni mawakwak si Yeso no raratenta. So na idkado seisyo no chiringaya. Ni pakakasada si Yeso. Ikatlo na arawan mirwa mafiyay. So na idkat pa do seisyo no akman siya nga chiring. Ni mapachita si Yeso di pita. Kanginara na mapachita do karwandano ni pamneka na amilivo-livo no chiriching na. May ratat ngam mangi mapachita do ni machira padya kakaliman na po ataw. Sira na uriyam amin padirang so yamaviyay. Amira na dira so ni mawakwak. Miratat ngam mapachita padi yaka kangina pa mapachita do ni pamneka na amilivo-livo no chiri-chiring na tao. Ni manoji na mapachita diyaken. So, yako ipachipanono dia ni mano yung Yeso. Tani marat ko na dira, ni pamneka na ni Yeso wa amilivo-livo no chiri-chiring na. So, ikano yung kuwa, di na abneka ni Yeso wa lamlamsui na. Ta, ni rawat ko, kyo kay na ni amataduto. Amo pangangarilawan na ni amataduto ko, ikakman siya. Yaman yung pangangarilawan na ni amataduto wa, ni turo na diyakan. Amo yung ko, ika ara-ara pa nga, yami vari kano karwan namin. Ni pamneka na ni Yeso. Baka na kuyuyat ko may varay. Ta si amataduto uriwo yamachi pivari yakan. Amurian tanayakan na tana karwan naman ni pamneka na ni Yeso naman mamimina yami limuwang niya. Sunyo ichakman siya nga yawumano yung diya. No yamano yung naman kapilimuwang ni Kristo ni mirwa amaviyayam, ikunguna iyan jinyo no tawa, yaman chino kaji mirwan maviyay no ni mawakwak rana tao. No jimirwa amaviyay wo tawam, mirwa amaviyay saun si Kristoam. No mirwa amaviyay si Kristoam, diabo angangayan no kapilimuwang naman niya. Diabo pipi pangayan no kano yung nyo di Yeso No si akman sangam, mano yung kapangamawag naman ni amataduto so malasya at siring. Tano naman maniringam, naniviyay ni amataduto si Kristo. No mano yung kabuno tawa, mirwa amaviyay mano yung kajina ni mapifangunan si Kristo ni amataduto. Tano di mirwa amaviyay wo tawam, diabo kanyi mirwa na maviyay ni Kristo No di mirwa amaviyay si Kristo abo pipi pangayano kano yung nyo diya. So ikano yung nyo amyan pado pay raratanan nyo. No si mano yung akman sangam, tumakasisirawo ni mawakwakrana amrarali ni Yeso. No si ipigan ta si Kristo sumidong diatan. Si Chay Kwaya, kajita makatadengan do kano yung na mapi fangun diatan na agapendo tingato no makwa tutamo makasya tao do karawan. Yajak man sangan. Ta yamano yung si Kristo yanimirwa amaviyay. Urira na yung kadno kano yung da mirwa maviyay no
yara na ni mawakwak a yamrali niya atawo. Si Adam wo yapwano kawakwak no tao. Akman siyang, ta si Yes Kristo wo yapwano kay pirwa amafiyay no tao. Akman siyangan, tao da ikawawak no tao sirapa machirapa so inawanji Adam. Ui pifangundan no amrali ni Yesua tawam machikunungan rana siraji Kristo. Matwa tuntunwo tawa mirwa amafiyay. Ni manumana si Kristo. Utomuntunam amrali niya tao. No si maratangu ararono yayina ni Kristo. Kapakaran naranan no pangafusan no karawan. No si maratangu ararono nangam balinasana ni Kristo wo uyoyat no jachita kalamsuyana ni Satan. Kafusuyana ni amataduto. Katurunarana ni Yesu no karawanji amataduto wa italamorong na. Tana abu pao akman siya nga faream. Jabdi si Yes Kristo wa panyisiringan do yanam na panyi amataduto. Ambalinasyo kafusuyan na. Uni manuji na balinasyo ni amataduto kawakwakan no tao. So ikaburanan no mawakwak atawo. Ta manyingdosasyon ni pamnekana ni amataduto may matmat ngano karawan. O karawan ana malafat do jam di macyangi dang si amataduto. Ta iyawo ni tumuro niya di Kristo so uyoyat na tumalamurong no karawan. Amno si maratang ranawo ararono ikakatana ni Kristo miminin nawo karawan italamorong. Dinami supuyo uyoyat na ni amataduto. So ikano yung narana marway may matmat ngano karawan ni amataduto. No jimirwa amavyewo tawam ikung pipi pangayano ichichirawat nyo tumaktakdo mafi atawo iragom nyo so ni mawakwag atawo. Ikung naman to namuki siya no kalalafitan no inawan naman. Mga kakta, ku mangriso ararowa yahatuda jangang iso inawan. Yamano yung wari uchiring ko jinyuan, ta yakuti sari nyo kapachikaw ranaji Yes Kristo panyisingan ta. Akman so mina alalo ko do ifoso. Ta mina akmal ko ito machi jemando masurya kukuman so tao do pe lulu tanda jakan no tao. No ji miwa mavyewo ni mawakwak atawam tanato tamo rana mamaring so kanendo araruam ibnuk so kajita limanando kadadayan na so araraw. Di kamu tuda kakaya kalitan. No, machi kagagan ka do sumagpian atawam, mangi kapasagpian na jimuso ichichirawat. Paulin nyo wo, nakanakam nyo do kapiapian. Pasikidin nyo na wo, kapiraratan nyo. Yatata sa nyo yanaji makatanang ji amataduto. Ukupi chiringan siyam, kapakatanang nyo do kanyigan nyo. No manyiring utawam, sino ipansiwo kato miruan maviyay no tao. Akman so wanjin wo kamamagananda niraang. Uyod nyo kasagpian na tao. No jawak wako ni pamuwa afattaw no kayuam, jabu kalidana. Abo mapamuwa so may fufung rana muwa-muwa. Tao fattaw na wo pamuwagan. Akman so afias no kaday. Nato manguray ni amataduto wo nakanakam na do na mamugan so fattaw. Akman sangan, tato machiluluwo mangapmudo ni pamuwa-muwa fattaw. Yakman sang wo kataw-taw no ni amamaugna ni amataduto. Ta yami katartarag. Utawam tao so kamamaganan.
umalalamam, umalalamso kamamaganan. May yasasalabam, may yasasalabso kamamaganan. Amongam, amongso kamamaganan. Yakman sango masaod no hanyit. Tao kapiapiano masaod no hanyit yajibi yangay. Kano masaod no teirawamso kapiapia. Arawam yamianso na ipaninyiray. Ufuanam yamianso na ipaninyiray. Akman sango matano hanyit mataragso ipaninyiray. Suda ipi kataratarak no karengarengang no matano hanyit. Akman susang ta maitar ko katao-tao tado tingato kado tiragam. Tano si mirwata maviyam fayuranao katao-tao ta ajirana wakwak. O nibeburana tawam abo uyoyat na. Amno mirwata maviyam ti marwaita na. O katao-tao ta uri o ibobo. Amo mirwa maviyam katao-tao fayurana uri maviydo tingato. No maniyong kayan no katao-tao tado karawan maniyong kayan no katao-tao tado tingato. Ta maniyong dosesyo si Adam tao kamamaugan na. Amo ipansya manogya Adam si Kristo. Mantanya tensyo tumiyono nga ikafino pagadta. Man mau katao-tao tado karawan kaya naranano munga na ido tingatua katao-tao ta. Unay manumana tao si Adam nyamaugnani amatado tono tana. O manuya Adam si Kristo. Iyaranam ni mapodo tingato. O tao do teiram akman sira si Adam so katao-tao ni mapodo tana. O tao do tingato akman sira si Yesu so katao-tao. Suna iyan rana diatan no katao-tao tado karawan. Amno makwa amirana so kamamaganan katao-tao tado tingato. Akman so katao-tao na ni Yesu. Mga kakter, uko ipansiyam o katao-tao ta si Chay kwayam di machikap do italamorong na ni amatado to no makwa. Ta mawakwako katao-tao ta do tiram aya. Ameringin nyo mapiru ka ba na nawa diyanyi patopa no kakwa. Ani pansina diyakan ni amatado to. Bekanato ta mimin mawakwak. Mamiminta mablisyo katao-tao. Makikayuri. Ak may pairektan no mata. No si mamering no tao. O ni manojira na ipatao diyatan rapam. Makaran siya na akman siya nga faray kapi ulida mafiyay no mawakwak tao kajida rana wakwakan. So, itsak mata siyang mablisyo katao-tao. Tao katao-tao na do karawan mablisya na kajina rana wakwakan. No matay ka rana uriam, uriwo ipangononong na rana no chiring do seisyo. Ta manyiringam, narana ni bali na siyo kawakwak no tao. So, ikabuna rana no tawa mawakwak. So, ikabuna no kanyawiyan no kawakwakta. So, ikaburana no marababso ununod atawo. O kanyawiyan no kawakwak no tawam. Ikanyawi dawo kawiyanan nirani amatado to. Do kapiraratanda. O ipiraratanda jidang ngapawo iwawalam na ni amatado to. Tayo sariji amatado to. Ta si Yes Kristo panyisiringin tao, yarana ni mapakafusyo farina. Sutana, yanyo mawakwak. Ta yanarana ni ufayan yatando raratan ta. Amurian, mga kaipungan,
makakding kamuso nakanakamdi Yes Kristo a panyisilanta. Ako yat kamuwa mapi faray so faray na. Tiya, tanyo kat ngano kajina liklikan so mapi faray so faray na tawo.